Lejte, kakšen seks, mislim, tukaj je glavno... A ste bili v vojni zdaj? Ja, seveda sem bil. Koga ste napadli? Lej, sam sebe, ne, v bistvu prvo sem sam sebe napadel, oziroma svoje dostojanstvo, ne. Ja. Ampak, dajmo zdaj, recimo, seks ni glavna zadeva, ne. Dajmo se najprej osredotočiti, recimo, na sam... Slavoj. Ja, na koji tu sni, Veliko koji tu glavni, ne. slovenski intelektualci sprašujejo v en glas, kako se vi kot višek intelekta pripravljate na odnos. Lejte, ko se začne slačiti, ne slačiti, obleki se. Obrat? Ja, obrat tega, ne, se pravi, ne dokoj tu slanak, kot je Adam in Eva, v samem začetku, raj jasno kačlja pride in tisto jabolko, dej se obleki to krilo nazaj, dej nazaj, recimo, same strumpantle, brez strumpantlov je brez veze. Kaj pa recimo oprsje? Ne, to je treba skriti, daj ta modrc gor. Zakaj brez modrca? Z modrcem. Ne samo modrc, zdaj gor slepuli, da nič ne vidim, ne? Da ne vidim klivic, ne to, ki je zdaj ta internetna seansa teh samih instagramarjev in tako, ne? Drage poslušalke in poslušalci Radia Gaga, YouTube je tista platforma, na kateri se naročite na naše oddaje, ne? Zgoraj mislim, da morate nekaj klikniti in potem spodaj and so on, you got subscribed and that's it.